پنیر بسیرک، پنیر قلاندی، قاوت، قلی، کاده، جاجی، کلیچه و چند جوره یندن ان لسروی سفرینه خارنا تاشتیا باجاری وانی باکوری کردستانیه کل تواهی جهانه بناودنگ بوده. گلک کسایت و سازین وانی جبو بردوامیا کهونشوپیا قدیم آب باجاری خواه بریاردان کو هفته حزیرانه وک روژا تاشتیا وانی لجهانه به پیروز کرن. جبوه پلان هاتبو کرن کلوانه به بشتاریا بده هزاران کسی سفره که مزنا تاشته به حاضر کرن. لی جبر ویروسا کرونایه هر وانی وک دسپک لی جیه کلی دیجین تاشته حاضر کرن. Hodayı ticareti vani bername ek çekirin pişti ev sala her sal emya piroz biken roja taştıya dünyayı cihani da em piroz biken her sal heyva hazirani yekkem şembi. Emnaşin her roj her sahuri eve hazır biken zahmete ev kese şul diketçi zahmete ama ez dişim eve bejim halkıvani her heft heger carekşi bit ev hemuya ser mezeve hebit. لستانبولجی مالبات کوانی به هلکفتا وی روژه لمالا خواه با ناسینا کلترا خواه دستو بند خواه بادان. Biz de ailece Van kahvaltısını desteklemek ve onu yaygınlaştırmak adına biz de وەک خانەوادەیەکی شاریوان بۆ پاڵپشتی لە ناساندن و بڵاوکردنەوەی کولتور و خواردنی شارەکەمان بەرهەمی خۆماڵی لە چیاکانی خۆمان هێناوەتە سەر سفرەکەمان بەڵام بەهۆی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا نەمتوانی بچینە شاریوان و بەشداری بۆنەکە بکەین. ئەگەر ساڵی داهاتوو کۆڕۆنا ڕێگە بدات لە شاریوان سفرەکەمان ئامادە دەکەین و بەشداری فستیڤالەکە دەکەین. Kahvaltı denilince Van adı geliyor. ده سال 2014 یانده به بشتاریا نزدیک 52,000 کسی لوانه مزنترین سفره تاشته جهانه هاتو بو آماده کرن و ناوی تاشته وانه به وی تایبتمندی خواه ده کتیبا گینس ده هاتن نویساندن. ارجنده کردستان 24 استانبول